lokhu nje okufishane ukuthi mhlazana uIsrayeli aya eGibhithe izinkulunkulu lithi uma ekhuluma nabo undodana yakhe uJosefa uthi uma nifike eGibhithe shonini into eyodwa ukuthi thina nawo baba singabelusi ngoba kwakumele ukuthi uma befika eGibhithe basho ukuthi kahle kahle uyini umsebenzi wabo bangobani ngalokho besithi mtheni nebandla kaNkulunkulu duduzelani siyabuza ubufakazi obushoyo obukhombayo ukuthi kahle kahle lo mfobe kayaphi ngoba leli lizwi lithi yithini thina nawo baba singabelusi kusukela ebusheni ngoba lento yokuqonda izinto zikaNkulunkulu ayiqali koma-80s kodwa iqala kusukela ebusheni sibonga ukuthi kubonakela lo mfo ebusheni ukuthi uNkulunkulu umsaphi sithi isitha sinamanga uma sithatha inyama ngoba umphilo phakathi kona ukhona babaliyento ethile mtheni nebandla nina ningabasegusheni uNkulunkulu lithi uNkulunkulu wahlukanisa abantu bakhe nabantu basegusheni phakathi eGibhithe ukuthi lezifo senzeka la ukhona phakathi akungathinti lokho ngoba uNkulunkulu uhlukanisile wathi abasegusheni kuyothi kuney'bawu eGibhithe kodwa bahlala endaweni eyodwa yaseMonde egusheni kungabi nalutho kuyothi kunamaselo phakathi eGibhithe laba basegusheni bezonendaba ukuthi hayi bona eGibhithe kukhona amaselwa kuthi kunezifo egusheni ngoba bazoba neGibhithe nani uma umuntu ephumile kuleli Gibhithe kodwa nawathi all izinto zikaNkulunkulu kuyothi kukhulunywa into zenyama ngale kodwa yena lapha emqondweni wakhe abekhulile njengegama lakhe okuyomsiza mabulala ukulala komzimba sithi mndeni olapha ekhaya nebandla lonke likaNkulunkulu nina ningabasegusheni ezinye izinto nozizwa ngendaba zingafiki kini ngoba uNkulunkulu nahlukanisile lithi zikaNkulunkulu abantu baseGibhithe babenengeka babuhadebe ngabelusi babengabafuni abelusi uma nithi ningabelusi eGibhithe kwakwazeka ukuthi mina nohlala kuleyo ndawo yaseGosheni ngoba khona kuhlala abantu abangabelusi abantu baseGibhithe basempileni abayiqondi indaba yokuba umalusi abaqondi ukuthi umalusi uqalaphi lithi leli lizwi thina singabelusi kusukela ebusheni bethu leli yasikhuthaza insizwa sakithi ukuthi ebusheni nje bethu philani ivangeli avali njengokusho kwakhe ebusheni lethu ukuze uNkulunkulu anihlelele iGosheni izinto uma zenzeka eGibhithe nizizwe ngendaba ngoba nina ningabaseGosheni. Amen.